and I'm from Karavi. And Mirchi FM, it's hot. Mirchi FM, it's hot. Ni sampulo pinaka, sai koe ngona Vakaleleka ni nodi tuktuku na mbongi endendai. Esa waritaka o aya sayed kiyum na minista ni veka Vakalelabo, ni sa wakadanga utoka na dhakadhaka kena vital noa, membaleta na kena wakande o takin maiki na nonda bunua, na idhula ni COVID-19. Eka na minista ni ndona tikina menda na rauni na maka, o ena kena san na talabe dhaka talabing rabi kena bisnisi, ke mani dhakadhaka ya dhona waini mati vungu. Eto mana ni ndanawa ngatanga ni dhula ka wakando nui mai na matambos ni mbule bora sa na World Health Organization. Esa vipa numi na minista ni vika Vakalelabo, mendelo vagavengu na lini bunua, ni sa todo oktober na ping rabi mbaleta na kena sangay, meta robi na dewa sen na tetini matungo sa ikwe na COVID-19 ena nonda bunua. E marutag sa Vakalelabo na iliuli nonda matinto, porengin bay ni maraman na dhawi kalawa sa Vakalelabo Joe Biden, na presidente buena matinto ko merke. Onggoen ken sa sultale na vivo gando nui, melewana tal na matinto onggoen na bintin nati sa kwa na Paris Agreement. E tambako mbay na marama na Twitter ni dhambe en ken ngonundonu na vautelo wa sa vagatao do Biden. Kaya mbay na marama ni mbimbi na matangali vautelo wa wakaungo e na dhawi kalawa ni ken sangay me voluti na rev din raki visaw na nondo bunua kaya na vi matinto lalai e na Pasifika. Hello rain ni kena terwaki na wenganga ni biba matintai ken do walia nortanga ya na luni bonua randa wulta kana ngonra na bi korni vakavaka e varita ko sese ini na itala ndo kan do tuta ki ira na luni bonongo ni kena terwaki na wenganga ngo e tiki ni norumbula e na sanga tani vituni endo na kena kan do terwaki vogalivo o ya na madam vitamin. Eto mana ni sona ngau merando solia sar ngoir voli na ve kaungo ke ve ira tadori e na dhaka kaungo. E kao na itala ni ndo na kawa ilevo na nonda bunua o ya ni radhula sar tikungane ngonra na waini mate kaungo ka rawa ni walinga talinga na rumbula e na buku ni veka Vakalelora. Kena i toku ningito esa mai saintang ni kona kambani na Fijian Broadcasting Corporation. Endo na vindi dinati mengavuni kambani me kamuraka katambaka na sotsota ni Mobile Uprising Sevens. Ongoe keni mbalimbali ni ndanarawa ni sarava na vingi to keve e na nonda taliboni vika uyaki kena ritio ya leala na nonda vivali. E na vaidhurutiku na sotsota ni Uprising Sevens and a sports complex a Pacific Hub na madha wakatumai. Na maki mero na vagi taipi na runa timi ni ragavi leo ya vitu ni nonda vunua timi ni tamandamu o visa mata iwalu o luina kau kina timi ni Wardens. Mai dhabato kay keri na Vakaleleka ni nonda itukutuku na kena ikuri ko ni rawan ninge rungova hena Mbula FM kina Radio Fiji 1. Yuvaka dhinu pilaka. Hi, I'm Ini from Raki. I love Gold FM, only the classic hits. Gold FM, only the classic hits.